It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic. او هیاما که دریجه امریکا دواری موشکین از 400 و هفکاریا لشکریا به روسیه رم هشیاری دده ترکیه و هجمانک سناتوران دخواز سروک امریکای دکن کو ده چارچوه ناتوی ده لسر ترکیه آستانکی بین را گهاندن. لگلوی که روسیه جی دبیجم امریکا سرخبونا ترکیه عجزم نهیلا بتانا سر خود تاو بگرم و هر دبیجه او حاضرم به ترکیه را دواری لشکری دا پیوندین خو خورد بکن. لگوری پروفسور دکتر مصطفی صدق بیلگن هرچی قاس پیوندین ترکیه به روسیه و امریکای را باش نبنجیم هر دوالات نخوازن ترکیه جی خود دور بخن. و ترکیه جنها پولیتیکای هفسنگی دمشین نابر هر دوالاتانده. Amerika'nın önce taktiksel hareket ettiğini görüyoruz. Em dibînin ku Amerîka baweyeke taktikî û bi pergal tevdigere di polîtika dervada û her peyaman li dijî Tirkiye dide ku xwe ji Rûsyayê dûr bixe. Rûsya jî her hewlaveyekê dide ku Tirkiye nêzê xwe bike. Bêguman ligel her du welatan kêşe hebin jî Tirkiye niha polîtikaya hevsengê dimeşîne û qadên hevkariyê bi Rûsya û Amerîkayê re hene. Amerîka ji bo ku hêza xwe ya kurewî biparêze dê Tirkiye ji xwe dûr neke. روسیا جی لقادا سوریه دا دی به ترکیه را هفکاریا خوب دومینه. لیبلی گوری بشک پسپوران جی ترکیه نها ده پولیتیکا در بدم دنوا تینیتی کم هزندایم. او جبو کجاره کدم پولیتیکا خو سرارات بکم دنوا حولدانین گرینگ دایم. لی پولیتیکای که چارەسەریye peyda nekiriyem. Türkiye uzun süre dış politikasını değerli yalnızlık üzerine kurguladı. Türkiye ev heyameke dirêje di polîtika derve de di nava tenêtiyeke mezin de ye û Amerîka û Ewropa daye hemberî xwe. Helbet Tirkiye careke din dixwaze berê xwe bide Amerîkayê. Lêbelê şerteke giran ya Amerîka heye ku Tirkiye mûşekên S-400 betal bike. Lê ev yek jî dê li dijî Rûsyayê barê Tirkiyeyê gelekê giran bike. Tirkiye niha di navbera Rûsya û Amerîkayê de asê maye. Biya min, Tirkiye dê polîtika rageşiya bi Amerîkayê re bidomîne û dê bi Rûsyayê re jî polîtikaya xwe ya asayîbûnê berdewam bike. هر وقت ترکیه جبو کو پیوندین خوب روسیه را خورد بکم دنوا مها گلانی دا وزیر کارین در و وزیر تندرستی ترکیه سردان روسیه ایدکن او دواری تندرستی بازرگانی و دیپلماتیک دم برای درین روسیه را دهبلیتن بین کرن لگلوی که ده 14 حزیران دلوتگان ناتوی دجیم سرو کماری ترکیه اردوان دی به سروک امریکای جو بایدن رم روبرو هبدیدن کی پیک بینن ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara